Ilosunot Jeiso lagok. Ilosunot kora. Kongoi, kimwochini kongoi Jehova amun kakokonech betut nemie. Betut nekaketuiye kora en Sunday school nenyon nebo Africa Gospel Church Kewongo. Kemwochini kongoi Jehova amun betut nemie neu inoni. Ane mwalimu nengwong Joyce Kaptich ak kemwochini kongoi Jehova. Ko chekibendi kinetige ko sikotoretech Jehova en lagok. Amache kotomo ketestai, amache kesa asikobit ketesetai en kanetisiet nebo raini. Ongesa lagok. Kongoi Jehova kwandanyon en saini, kongoi amun kaitoretech akot kenyorun kasarta nebo Sunday school neu inoni. Kiweche kongoi Jehova en lagochu, kongoi kora yekineti Jehova itoretech ak ikonech naet nebunu taing'ung. Iberurech en kanamet akoi kikesu kwandanyon. Amun kakisa en kainetab Jeiso netindenyon. Amen. Kongoi ai lagok, kimache ketestai asikotoretech Jehova kotomo kebe lesonit anan kotomo kinetkei kit age tugul, amache ketonosen ak ketien. Kondoiwech Faith Chebet en tiendo. Unoton ongetonosen ai lagok. Tiendo nekararan sikoberurok Jehova. Kautien kabisa kakondoiwech Chebet en tiendo nekararan. Amache any kebe ng'olyo nebo metit netinye chitugul. Unoton amache kemwa ng'alekab metit.
namen kora ireu miten in Kiprotich ak kebe kele. Aya, tonon any Kiprotich ak imwowe. Losunot Jesu. Amen. Losunot kora. Amen. En kainutik chu kekuren Annabel Kiprotich. Aindap ng'oliotab metit nemiten komong'u kurgat 20 koite 16 komwoe kole amebaorionji chitab kokweng'ung en lembech. Losunot Jesu. Amen. Losunot Jesu kora. Amen. En kainutik chu kekuren Annabel Kibet mamwa ng'alekab metit chemiten kitabutab Mathayo kurgat 7 koite 1 komwoe kole amorwon simakirwokwok. Losunot Jesu. Amen. Losunot Jesu kora. Amen. En kainutik chu kekuren Faith Chebet amamwowon ng'oliotab metit nemiten kitabutab Mathayo kurgat 5 koite 8 komwoe kole boiboen chetililen mugulelwekwak amun tun kere Jehova. Losunot Jesu. Losunot Jesu kora. En kainutik chu kekuren Annabel Cherotich amamwa ng'alekab metit chemiten kitabutab tiendab kalosunet kurgat 23 ak koitet 1 komwoe kole Jehova mestowondenyu marorwong'e. Kongoi missing lagok en ng'alekab metit chekaomwa sikoberurok Jehova amache any kinetkei lesonit nebo raini. Kaochoboke? Kaobur komie? Kikinetkei wikini konye tobwoti akobo ng'o? Daudi mestowot. Unoto? Akiker boisiet nekiyoe Daudi neo kotoreti sigikyik koyoki ne? Kechirek. Unoto? Amache any kinetkei ra akobo Daudi noto keleweni koek laitoriat. Unoto? Kilewen Jehova Daudi koek laitoriat. Amanye kekas atindoniondoni nebo Daudi keleweni koek laitoriat. En kitabut nebo Jehova en Bible komiten atindoniondoni ako imwowech elekilewendo Jehova Daudi koek laitoriat kotako lakwet neming'in. Imukokse ot kokimi Sunday school kou akwek. Unoto? Ki lakwet neming'in kitomot koek barnotiot kikose kele ki lakwet nekiyoki kechirek. Amache any keker kele kilyan asikobit kelewen kora Daudi koek laitoriat. Mwawech en Bible en kele ki en keny ko kimi laitoriat nekikikuren Saul. Kikuren Saul en kasarta en keny. Unoto ale kiyakoteb Saul sikoimegei en muguleldo kimatakoboiboite Jehova en boisionik chekiyoe. Kobwat Jehova kole nalewen laitoriat netun konomchin Saul ini. Unoto koyokto any boiyot nekikuren Samuel kwo akoi kambo Daudi. Unoto kobokonyor babatab Daudi nekikuren Jesse. Kikuren ne babatab Daudi? Jesse. Ko elemwoito sirutik kolelen ki Daudi ko kitindoi tupchosiek 9. Ko ngiyomo koboto Daudi ko look ata chon? 8. Kakilany ko kiwo Samuel any mpaka kambo Daudi kotab Yese babanyin akolenji kayokwon Jehova mache kolewenjigei laitoriat en ireu. Kolei babanyin ako ne chu lagok miten ireu. Kokile kokiyakwo Daudi ak kechirek koba koyaka en olin unoto uyon kakikasis kele mestowot. Aya. Kakilany kolenji anyin babatab Daudi Samuel anchechwany. Kale kokur werikyik any komong biik kolei obwan any. Ko kiibote anyin Samuel mwaita. Kioker kuinetab teta? Kikeny ko kikindo kuinet mwaita. Ko raini kindoi ine okwek chupoit. Maunoto? Aya. Kokilany konam any mwaikan any Samuel akwo baka kambo Daudi. Unoto? Yon kebito. Aya, kakile kwo barak kait any kolokur any lagok kolei babatab Daudi ngomong any lagok amache kelewen kale Jehova mi koi ng'o neeku laitoriat. Unoto? Kakile komong any lagochu kambi ko agenge ko neo kakile ko kiwo borto kabisa ako kinerat ako kikararan. Ko kibwote babanyin kole eku nito laitoriat. Kale bare kerok mwaita komanyo en lalet ana en kuinet. Kakikuiye? Aya konyo nebo oeng
kokutunyen yu bare kele komanyo kora mwaita unoto okase atindoniandenon kakile kobwa tugul any mpaka 9 komami nekiil Jehova en ichechu tugul kale koteba Samuel kole ani chesi koroin mi lakwet age ak mato koekin mami nekalewen Jehova en ichechu kole yachi chami nemingin ako yoki kechirek en oli kole okur noton kole Samuel maendi kotor koit noton kelabat kobekekur ngo Daudi okase konyaany Daudi kakile kimbare itu kityo kobare kaitu Daudi korongjigei mwaita metinyi kaoker kilewen ngo Daudi Jehova kichopchi koek laitoriat ye kakoet amun kitokomingin kokisip kolewen ko lakwet nemingin kaokeris kolewenchigei Jehova Daudi asikoek laitoriat okere amune sikelewen Daudi ongen is yon kimi sukul makimi sukul inye tugul kolewen is in kanetikyok nekikuren prefect ak nekikuren monitor singomi mwalimu kolo kongen kole mi biik cheribe lagok is en yu komie akonyo kokochi report mau noto komaleweni biik chengen kole imuche kasinoto bas ko kikilewen any Daudi kiker Jehova kole imuche tun koek laitoriat amun kikaker Jehova muguleldab Daudi unoto kimaker kole woo makilakwet nemingin Daudi maker is kole kakoet lakini kiker kole tun kaet komuche haya ongeker tupchosiekab Daudi makiechen tugul ki barnotik ot alak kakoek biik cheech kase kele kitindoi borwek kabisa koyake kararan lakini maker Jehova choto tugul kiker ano kiker muguleldo orit so inete ine lesonit ni lagok kole kere Jehova unoto makere tokoch amakere kole inwach ikoi inerat ana ikararan kere boisiet nemi muguleldo ngung orit okot ko lagok chemengech kou inoni komeiti amun tamingin komakeran Jehova unoto kerin Jehova kabisa akongen ine Jehova kole iune so nimiten en gaa imiten en sukul kokerin Jehova kabisa oritab muguleldo akongen kole Kiprotich koyoe ne Kibet koyoe ne Cherotich koyoe ne unoto so komukokse konde Jehova kiy muguleldo ngung nekayetu iboisiechini Jehova so amache kotoretok Jehova yeoeku lagok cheekitu oekitu en taitab Jehova akoeku lagok chekose it kokose it sigik kokose it kanetik en sukul kokose it boisionik chemi kanisa koite kasarta yekaoekitu kochomok Jehova amun kiobwan oekitu oeku lagok chechome Jehova unoto so matibur akilalen makeran Jehova kole kararan makeran kole akoi kere ano Jehova muguleldo sikotoretok Jehova en lagok amache yon kakibwat akobo atindoniotab Daudi ile Jehova toreton akane siabois kou ngo Daudi amun kichome Daudi kotoret sigik kichome Daudi koyai bwat kiking'ololi kele kichang kechirek lakini kimakoime kichome kolya koyai so ngotoretech Jehova en lagok amache oekitu kou lagok chechome Jehova ako lagok chekose it unoto amache keker ng'oliot nebo metito nekibokokyinigei en betuni eb raini Samuel netai 16 akoite 9 komwoe kole kere biik itondo ako kere Jehova muguleldo ongemwa kora Samuel netai 16 koite 9 komwoe kole kere biik itondo ako kere Jehova muguleldo ongetepten ng'oliondoni en lagok en atkai tugul kenai kele kere Jehova ano muguleldo sikotoretok Jehova oekitu oeku lagok chechome Jehova amae kesa sikotoretech Jehova kongesa kongo Jehova kwandanyon amun en lesonit nekaikonech ak kakepchi ak lagochu
Beru lagochu Jehova yeegitu, koyegitu komang'un Jehova, koyegitu kora ko lagok chechomin kou yon kichomin Daudi kot koit ilewen koik laitoriat. Toret lagochu yemiten en gaa, toret okot yemi en sukul, toret yemiten en kanisa. Toret en kasarta age tugul Jehova nenyon asikoetyi ng'olyondeng'ung. Kakisa kilosun en kainetab Jeiso neetindenyon. Amen. Let's humble ourselves and believe and pray. Thank you, God, for the good day that you have given us, oh God. Even for our reverend and these people who are here thanking you, oh God. Even for the Sunday school that you are doing right now, oh God, may you see it, oh God. Even for the devil who has planned for us bad things, oh God, I rebuke him in Jesus' name, oh God. Even right now when you are finished, we are saying thank you. You started with us and ended with us, oh God. Even right now when you are ready going back to our homes, oh God, may you see us, oh God. I pray this short prayer, believing and trusting in Jesus' name. Amen. Thank you. Okay, Mother Grace. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Kongoi mising lagok sikoberurok Jehova.